Chahi amaga tha taruk helaklaba Manipur thokliba Kanglup anigi irang asigi waroisin ama puraknaba tha asigi taramanga da Maitei amadi kuki MLA sing Delhi da wari sanagadori hairi ba khongthang asi Union Home Minister Amit Shah gi meeting makhada paikalakpani hairi wari sanagadori ba sida Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.S. Saityabrata Singh, Agriculture Minister T.S. Bishwajit Singh, Works Minister K. Govind Das, Thanga Assembly Constituency gi MLA T. Robindro, Hayok Assembly Constituency gi MLA T.S. Radhesyam yauri hairi Kuki Maikai degi Minister Letpau Haukip, Saikot Assembly Constituency gi MLA Paulilan Haukip amasung Saitu AC gi MLA Haukulet Kip Gensu yauragani hairi Chahi amaga tha taruk helaklaba Manipur thokliba Kanglup anigi irang asigi waroisin ama puraknaba tha asigi taramanga da Maitei amadi kuki MLA sing Delhi da wari sanagadori hairi ba khongthang asi Union Home Minister Amit Shah gi meeting makhada paikalakpani hairi wari sanagadori ba sida Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.S. Saityabrata Singh, Agriculture Minister T.S. Bishwajit Singh, Works Minister K. Govind Das, Thanga Assembly Constituency gi MLA T. Robindro, Hayok Assembly Constituency gi MLA T.S. Radhesyam yauri hairi Kuki Maikai degi Minister Letpau Haukip, Saikot Assembly Constituency gi MLA Paulilan Haukip amasung Saitu AC gi MLA Haukulet Kip Gensu yauragani hairi